methaite t-shirt ciandikitwo Embrace kana kuhimbiria atongoria atumia aria ni governor, abunge, masenita na atongoria thirikari-ini maugire ciigana ni ciigana na ni ihinda ria mugambo wao kuiguika. Atumia aya kuma nduriri ciothe na ituri ciothe cia bururi mauga ni kinyagia bururi urumirire nginyo cia President Uhuru Kenyatta na Raila Odinga hari gucokia thayo. Tugete tukunyita atumia othe atongoria niguo tunyitithanie bururi uyu na tu support President witu no tutire na president ungi kana mutongoria ungi tiga Uhuru Muigai Kenyatta na handshake ile ari nayo nenayo mena Raila Amolo Odinga niguo maturehere thayo Kenya na maendeleo. We are for the path of peace, we are for the path of unity, we are for the path of inclusivity, we are for the path of embrace. Hidiria kwagia na nditimurano cia kiuteti bururi-ini mbeu njithi atumia na ciana nio mekoraga hatika-ini makiria na gutire mutumia wathurire haria agaciarira mwana wake kana haria mwana agaciarirwo wekorire mwe western ugiagikora coast ugiagikora Nyanza ugiagikora central na kwoguo bururi wothe andu othe mena right ya ukorwo mari Kenyans. Atongoria ya aria mateanirie shati iria mekiraga cia gutetera ciama ciao na mahibaniria mauga thayo uria ukoretwo kuo thutha wa ngeithi cia Uhuru na Odinga ni uguteithia gukinyaniria uthii wa na mbere. Mheshimiwa Rais, umeamua kufanya maendeleo nchini kote, songa mbele, kina mama wote wa Kenya wako nyuma yako. And we are moving on to build one big strong Kenya. Ni makinyiririe bata wa kinyagia muingi bururi-ini kuhimbiria urumwe makihotha guthiururuka guothe bururi-ini kuhunjia thayo. Tutatembea mpaka kule mashinani, tuhubiri amani, tuhubiri umoja, tuhubiri maendeleo. Tunataka vile president alisema kila eneo la nchi ipate development. And members of parliament wanafaa waelewe jukumu yao. Sahihi mtu aangalie CDF yake amefanya maendeleo gani ndio apate popularity. Urumwe uyu makiuga ni uteithiriirie kurwa na ungumania. Women building bridges. Handu-ini ha Inooro TV, njitagwo Harun Njoroge wa Maina.